Tikunam, kitam to damdama Andres. Well, makita to damdama, tumakki ka manen. Napagkatawa ka, JR. Awan, trip ko lang. Tigilam. Jar, nalamuyo mo lang ti ima ni Maria. Apok, Apay apong. dakayat mo kinibaak. Medyo apong. Aw mapalam di apok, mamarti ka jay. Ah? Jaya apong. Una apok, so nga numabalin, gawin ka pa lang nabigatin. Ang paymot apong. Kasangsampot ko pay lang. Basta apok, pangasin, para kanya mo lang ato. Apay mo dim kaya't ni baak apong. Madi apok, puro kalukwanta muna jay. Ngem, kasla na anas mo't apong. Di ko nam lang apok, so nga nabigat sa pamtagawid. Kat kaano ak manan nagsubli dito eh. Tumawag kami tulad na kinibintungan apok. O sige, noan niya kaya't yung apong. Sige apok, nagpagardunag. Sige apong, palpusok pay lang ati araramida. Bakit? Dahil baga. Medyo bagam lakay. Ay kasinsin mo nga ni Maria. Oh, open ni Maria lakay. Nagbakasyon ko da apong mo manen. Oh, tapta. Kapan may pasyaron damdama. Oh, tapos. Awan, baga lang. Nagdakko ti kinamuri o lalaki din aya. Dre, tayo na. Sila ka laong, dinudino ka sumusulpot. Ni Jar, awan pa mo ay. Kaya ka mo Narutak ta ni GR. Ano? Tati pay? Kasang-sangpit mo lang. Ano? Kasang sampot mo lang ko na matayak pa dito'y balay. Ay, Wayne, kasang-sangpit ko lang. Napay kasta ti pinagkita yung kanyak. Awan, trip lang. Ano? Tayo na. Sige, hintayon. Uday. Bak, Ang pa, Andres? madi na takababay na giti suot tayaw. Madimot siguro. Nagdigos ka garag. Maday, nagpabangluwak lang, Andres. Sige Jar, nagdigos ka. Maday, nagbugwak lang. Si ka, Andres, nagdigos ka. Siyak bak. Maday nga si ka, siya. Ngalaki din. Wow, nagdigos sa. Nagdigos sa sermon ni makat ko. Always meet, Andres. Tsaka nakumamit yung nagbaliwan na. Tingit din. Pare-parehas naman lang ang dog. Oo, para kita yun. Naalyan kan sa amit kanyamin, JR. Madi mo susara na tangalin niyan Jar, gasgasatan. Kanyami lang mo talang ata. Kakait ka mo lang maging matalang. Hay, madin Jar, masayang latabyak mo, madi mo tultuloy yan. Exactly, Andres. Nya kayo muta, madi nagpaisali. Tao po. Tao po. Nagkapoy mata boses mo, Andres. Kasto yun eh. Tao po! Tao po! Kakapoy kayo muta, Kastinel! Apo! Apo! Kumpay, ang sama tao. Baka nakaturog na pa yan, Andres. Nyan, aldawin. Anak, ulit man. Tao po! Tao po! Lumadi kayo rumarita pa sa buhag tapalayaw. Pukis ti sabam. Apay tapa sa bugay. Kasano ni Maria Kaon. Ay, wala ya. Kao mo kami sumusumbat. Sige man, JR. Tawagan man ni Maria. Sige man ta, tawagak. Nagre-ring, hindi na mo sagutin. Sige, tawagan pa ulit. Sige, tawag man ulit. Ano, JR? Sinagot nan?
Aguray ka lang be, agri-ring pa lang nay. Awan, mali na kahit sagutan, bak. Yan, kunana adi lang kaya agsubli tayo tatta. Ano ba yung baga ng oras sila kay Bak? Awan, din baga ng oras. Oo, maggayam ka. Makadamot na palanda, bak. Papananda ko ma. Baka dati lakad da. Hintay yun. Ano? Agawid tayo? Damdama, urahin tayo. Un Andres, surahin tayo. Pero tayo, likod. Sige man lang na. Sige, urahin tayo. Ayun. Tapo! Tapo! Oo nga talaga. Ayun. Kuya ni, papag. Bakit di nga nagida ni Maria? Magpututan na. Ata, hingga na kalakastan baak. Ikunam, kitam to Adam Dama Andres. Wen, makita to damdama. Tumakki ka manen. Napagkatawa ka, JR. Awan, trip ko lang. Tigilam. Yar, nalamuyo mo lang ti ima ni Maria. Un Andres, kasla kapas. Nangumay baga ni Jer baak. Nalamuyot ka na oh. Ibagay kami nga roda. Parehas kami nga nalamuyot. Parehas ka no. Puro magkalyo tayo imam. Supay Andres, kaka left and right na. Makasao kayo umit kasi na napintas mit tayo mayo. Kunapin na subak. Kitam na eh. Sus! Narunot tayo mamon, kalalabamon. At least napintas ni Imak. Madikas na kanyam. Tatay tayo pa ito eh. O mula taon. Supay ah. Mabisina kong. Tawag din Andres. Pantapay mangan, may bisina ko. Sige Jer, intan. Urahin na kami. Agsubli kami. Panawandak dito yain. Padi ka matalaga. Nagsubli kami. Mahang kami labit. Andiyan. Partakan nyo ha, urahin kayo dito. Wow. Awan damit ting. Sus, mabisinak mit langin in awan da pa eh.